Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinapudno agayem, di nakapanawan iti narigat a sitwasyon. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Pilaw, umay ka man ditoy. Aglutluto ak. Umay ka mabita na? Maksat deto lutlutwag. Ay na, awan na talaga't panuno mo niya. Idabang pailaan nga. Apay aya nga main. Basta umay ka dito. Apay aya. Ay, paludan naman. Nagasidag dita kantina ni Shune. Siyak pa lang matibaon mo. Nita, mapan ka, wano mapan ka. Di mo urayin nga ibasibas ko kan kato'y chinilas ka. Mano aya? Nita, sang agasaw. Naibusan dyan load mo itay? Nag-Facebook ka nga raw. Surwan nakitin. Ala, ingkan. Anya tigatangan pare. Ludaman da ito'y a number, mare. Kat no linudak day itayan. Naibusan adagos. Uwan nga road, mare. Nagbiit nga inibus ni bakat ko, tinload mo. Kat no sangagasot itay tinload ko. Sa nga gasot man ang tilod mo ita, mare. Pag Facebook na siguro pare. Uwan nga road, mare. Kat no ag Facebook latan ti aramiden na. Ubeng! Mangan tayo! Ay, di ka pa agayab. Apay kat asaan? Nakaidasara kaon. Pitsurak pa nga rutilino tumasidaan. Tay suti may dek. Sige. Saya atom apitsuran. Ani, di ka nga rod agling nga di tayong titawa tap no makita. Nagsingat. Pos, kalaapos. Ay na, adaman ipaapal kon kadagiti ko kumarek. Umayak man nagpakulor iti buok. Ay, Joanne, kulaya man tibuk ni madam. Ala, oy, oh my God! Agtugaw ka dito'y madam. Tasyak ti mang kulay iti buok mo. Anya ka diti kayat mo akulay. Tay, ada highlights na. Ay, amo kun no anya akulay ti may bagay kan ka. Ay, nagimas mo tanda ito impulse mo dito'y maidi, madam. Inlutom da ito, eh? Siyempre. Ay na! Ay, makapabisin. Anya nga da ito, eh? Kari-kari? Adobo day ta. Kaslang amin igado. Aglike kayo mga rodan di tayong post ko. Ay, sa anak lang ag-like. Ag-comment akpay. Joanne, ag-like kanto, Of course! Ilapas ko pa'y akulayan ti buok ni madam. Sige, aglike kayo Tapno dituyin na kanayon ti pagpaparlora. Nagapam kumaray. Dita parlor. Nagpakulay kiti buko. Bagay ka Day taji impos mo. Nakita mo na ya? Ay katun siyak pa'y tiim mo na nakakita ijay post mo. Kahit nag-like ka nga rodan. Ayun anya. Jak pa'y gayam nag-like. Ag-comment kan tumutin Samon to i-share. Bilibakin ka amaray. Updated dagiti post mo ijay Facebook mo. Nag-like ka gaya man ni James post ko si Danny Di Calman. Ay, jak sapay nakita day Kag-like ka na Tainton sumaron nung agluto ako may kanto padigwan. Ay, uwan, sige maray. Aglay ka kadagaws. Kan i-comment mo to mo ijayan bagay ko to'y kulay ti bukaw. Wen, di ka kadimadanagan maray. Kaatid dugag to jay comment ko ijay. Apo! Ayan nga tantaglaklakaw. Apo! Anya tigatanga, mare. Ay, si Kamoy, papa na maya. Dinigos ko man dyan, anak ko. Ludan naman. Sangagasot. Wan, pag Facebook ko. Mabit lang nga rod, mare. Ayan, nantay, paglulod ko dito yan. Ay, aguray ka mamaray. Adaman madlaw ko Ha? Ne, anya day tamare. Kasladikan sa maglalike kan ka nagkumkument ka dagiti ipupos ko. Ha? San aya? Wan,
Si kala ang tigayim ko di Facebook. Asaan man lang ag-like, wano ag-share mat. Ay na, kasano nga min mare. Diyak mo't masango ti ag Facebook. Nagado dagiti anak ko nga asikaswag. Ti ko nam kiday, saan ka naragsak no kasta nga day puskaw? Ne, ay saan ka mo't ngagsao iti kasta, mare? Kaya ta sa wanday ta. Dead maam dagiti puskaw, mare. Saan ka agayam? Na, apay nga yakasta mo't tanti bagbaga, mare. Alalala, ludan na kidin. Ang muklatan no sino ti gayam ko ita. Pilaw! Umay ka man ditaw! Pilaw! Apay aya. Adun timpas pasikat ko apos ko dito yung Facebook. Dahil tamo ti paglangam. Ti agpasikat di ta Facebook. Ay, agpicture tamang kini tayo pasikat ko ti picture tayo ti Facebook. Anya? Ay, Jack kayat. Di nak man iramraman di ta kalokwam. Umay ka man kidi. Apay aya di mo kayat. Ay, kita aman da ito langak. Picturean nak, sa munto ipaus. Ay, Jack to pa'y nakasukat. Kan Jack pa'y nagdigaws. Apay, mangot datang dudmaw. Ay, kan may sa. Bungalak pa'y. Ay, kababain mo ta. Kasyak ngay. Nagpupuskol dagiti pikas ko. Nagdadakkel dagiti kamurok. Ngam napintasak latta ka dagiti picture ko. Isong umay ka. Agtugaw ka dito abay ko. Dito. Ay, kaya't mo asawan. Tumaraki akmat di ta picture ko. Ay, kawan Adda nga rod filter ako nada. Mabali na pagbali na kakasla artista ti picture ta. Ay, sige man nga raw. Jack pa'y napadasan ti kastakat. Sige, umisam ka. Ay, Isam. katuna. Sige, 1, 2, 3. Oh. Bala, nag-post manan ni Madam Labla eh. Ay, ag-like ka dagos. Ag-comment ka, tapno saan agumura. Wen ay na, bakla. Nagwapo mo't gayam di asawa na. Impose na, tiladawan ti asawa na. Ay, kita man. Diyak pa'y nakikita ka ti asawa na. Dahito yung Ay, bongga! Kaslamat artista ti asawa na. kan nagubing tilangana. Kasla anak namit dayta. Saan? Di mo aya makita jay hashtag na my loving dongo kunana. Ay na, nagwapo si ka. Isumat lagayam akanayon dito niya madam ngagpapintas. Tagwapo ti asawa na. Ay, ag-like and ag-comment tak. Tapno dito'y lata parlor ti pagpapukisan ken pagpamanicurean na. Talagang awan serbi day di akarubakan kayam. Saan siguro mo't asyak day tadakdak ka matang maray? Jakin ko kwa dita kantinang awang karkargana. Ni Shunay. Apay anak ko namday na. Nagadun tempos ko di Facebook ko. Pulo sa di man lang nag-like ka nag-comment. Ay na, no siya, kanayo nak nga ag-like ka na ag-comment, maray. Awan ti pagkunam kanya. Ay awan problema kan kamare. Day di asyuni. Masurunak ta dead malaang. Kaya't naasawan, saan anaragsak para kan ka? Damag ko ngamin ko pinanawan nila kay na. Wan, bitter ti love life na. Insukat da ngamin iti mas ubeng. Kasano di day sukat kat di malagpapintas. Ay, nagasidagan di ta paralor. Mapan ko kasken ka. Linawas sa asabali ti kulay tabok mo. Kastala ti biyag amare. Sumursurutak ngamin iti usaw. Ay, wanggayam. Nakitam di puskaw. Jay sida niya. Saan? Anya si daan mga ibagbagam. Jay kagat-gatang mo nga ritos ma. Nabaybayag day ta nga impuskon. Ayun, anya. Anya ngay nga ro, jay baro nga impos mo. Di picture makin nila kay ko Ayun gaya maray. Malagip kaun. Di ka pa like ijay. Diyak pa'y nabasa ti comment mo. Un gaya man niya. Ayun, sige. Saan ka madanagan? Aglay kak inton madamdama. Madamdama pa'y laang. Itan Awan pa'y nga rudlod ko. Jak pa'y makapag-Facebook. Say-saya atam ti i-comment mo ijay Wen, siyak pa'y ti ko naman. Saan ka mapan gumatgatang kan agpapalod di ta kantina ni Shunay? Ay,
Apay maray. Kagurgura nga raw. Apay aya. Anya ti bason lakang ka. Sa nga raw naglalay ka nagkumkumin ka dagiti pupos ko. Iyan friend mo na. Uno i-block mo. Ay, uwan maray. Talaga kas na ti plano. Anan wag nang kita kakasta friends no di da mag-like ka nag-comment. Ay na, bakit? Kankantiawan da kung dagiti ko kumparay ka. Tapay. Nagatidog nga minon dahito buko. Diyak anong bagay ti kastoy ka atidog a buok. Pukisan nakman. Ni, amo kaya tagpukis. Ang, umay ka. Papananta. Iji parlor. Ay, diyak kaya ti parlor. Ijay mat kuma barbershop ah. Umay ka kidin. Gayam ko na iji babakla iji ngagpukpukis. Bakla! Hoy, bakla! Apay, adda ka din na puuran. Ay, awan! Ngam adda ni Madam Lovely. Kadwa na ti asawa na. Ay, jay cute nga asawa na. Ay, nakigtutak si ka. Ay, dandani ak na atake iti puso. Anak kakitay di asawa na. Tapay, super pogi ti asawa na. Ay, umay ka ngamin. Kita, Ibagam kit din no pogi. basta. Sumirip ka dita kurtina. Ay, hindi na pala ibaga. Kita agman. O anya, nakita mo? Ay! Ay, Diyos ko, nakabutbutang madgayam ti lang ti asawa na. Bungal ang isit. Kanagatidog pa ti buok na. Ingkapugisan. Ay! Sikan Apay asyak ti baon mo, katsak ti boss mo. Ingkan? Makapaawan ganas apukisan. Hanggang, sige, siya konti mapan mang pokis. Apay nga tadi mo tan umay gumatgatang dito kantinak ni Mari Lovely. Saanan aya? Ijay samot tan sa bali a kantina ti paggatgatangan kan pagpapaludan na. Wan, tagumurgurakan ka. Ha? Awan mo ti amo kabasol ko kun kuana. Ay na, ibagak man laangan kan ka. Gumurgura, ta saan ka kanong aglalay kan agkom-comment ka dagiti ipupos na iti Facebook. Ay na, day talaang ayati pangrukudan na iti panaggayem eh. Apay, dagiti kanayon nga ag-like kan ag-comment ka dagiti post na. Isuda dagiti pudno agagayem na. Basta siya, ag-like ka na ag-comment ka dagiti post na. Tanariga no gumura. Hello. Lakay, agawid kan. Itaray tayo sa ospital ni BJ. Apay ni BJ. Nan ano day ta anak mo? Ang kinkinamat na nga gayayam ti tibalay kat na igalis. Kasta una ti sangit na, sana na makapagna. Anya? Ay, di mo laidan binantayan. Day tala siguro nga min agpis-Facebook tinararamid mo. Agawid ka kitin, tadya ka mo daramiday. Sige. Agpakadak pa ni boss. Hindi na kami pagurayan na. Wan! Agpakadak lang! Oy, Joanne, nakitam ti impose ni Madam Lovely? Ay, nakita, di ka barbaro nga impost na. Oy na, daga medyo hospital, di buridak da. Wen, nakita nga rod. Ay, nagpost, kat agkid-kid daw iti tulong. Cash ko Katwin nga rod. Hanggang saan ako na nag-comment. Awan mo't maitid ko a kwarta. Sikan tas sikamot tibus ko. O, di mangtad ka. Jaket asayangan ti kwarta. Adumot dagiti gagayam na iti Facebook ang mabalin amang tulong kan kuana. Correct. Talagang aduda. Maray, umayak man agpaload. Mabitla ang Mare. Ni, mangrikop kan samot tan. Wan taawan mo ti agbantay dito kantinak. Mapanak namin iji ospital. Ni, asino tina ospital akabagyam? Jay anak ni Mare Lovely ti na ospital, Mare. Apay, di mo nadamag. Kat no nakapost iji Facebook na. Nakita ak, Maray. Diya ko nag-like kan nag-comment tawan mo't may tulong ko. Iso ang mapanak iji ospital, Mare. Mapan ko mo't ito dayto isang kabasit at tulong ko, Ay, nagsaya at manday tanga aramida, Maray. Oray no gumurgura kanyak. Dito'y nga ipakitak ken kwa na asyak, napod no ak agayem.
Saan laeng ajay ag-like ken ag-comment iti Facebook dagiti napudno agagayem. Ay, agtalnakan Kasangsangom ni Kumari Masyuni. Kastakit din ti araramay daw. Kababain. Mababay ngaron kan Juana. Apay ko maamabain ka, Mare. Kita man. Nagado dagiti kagayam ko yung Facebook. Pulos nga awan nagpakpakita. Itataka sa pula kita. Agam Sika, Marisyunay, ang ginurak idi. Gaputasan ka nga aglay kadagiti pusko. Imay ka niti hospital tapno ited mo titulong mo. Ala, saan ka nga agsangit, Mare? Awata mo day ti kwarta at tulong ko. Imbagla mainayon, tapno maoperaanon di anak mo. Ay nagyaman ak Marisyunay. Thank you talaga. Puno gayam di pagsasaw ngay pagbagada. Tinapun no agayam. Di nakapanawan itinarigat ang sitwasyon. Ay nagyaman na ka talaga, Marisyuni. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Tinapudno agayem, di nakapanawan iti narigat a sitwasyon. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon kas talatibya agyaman kami iti inkay panang tarabay.